Thutha wa mubango uyu kurugurio ni president muthia-ini wa mwaka muhituku ni hindi urahandirwo miri ya gutheremio matura-ini kuria andu ethi maracokaniririo na kunorwo tucira ngurani turia mangigerera na tumakinyie riko-ini ria maundu marahutio thii wa na mbere wa bururi na kumorotithia kuria mieke iria mangioya ya utongoria thirikari-ini iri. Tauni-ini ya Isiolo nikuo mugithi uyu uhuritwo cabi andu ethi makigomithanio na kugia na giikaro gia thiku igiri na mararaniria na atongoria ethi aria macamite mieke ya utongoria thirikari-ini makiheo mieke ya kwiiturura na oho gucanurwo uria mangihimbiria mieke iria heanitwo. Na kuanza kuwa na hiyo discussion kwa vijana na serikali, ndio tusisikiange all the time kwamba vijana wanasema wajui serikali inafanya nini, hawajui programs za serikali inasaidia aje. Ndio sababu Kasnadi aliona ni vizuri tuanze hii dialogue ama mjadala kati ya sisi na vijana kwa grassroots. Kuna information nyingi na opportunities nyingi ambazo ziko nje za vijana, na tukafikiria ni vipi tutaweza kuiweka pamoja ili vijana waweze kuion haya miradi na pia waweze kufeel kwa wao ni wa Kenya. Inatia wasia ama inafanya vijana wetu wakuwe na wasia mema juu ya nchi yao na kuona ya kwamba Kenya inawategemea. Mubango uyu ukoretwo gitambio kuhitukira ministry ya ICT undu umwe na ministry ya miikarire no ri rungu rwa itugi cia ruhonge rwa thirikari ya urumwe wa mabururi ruria rurumbuyagia maundu megie wingi wa andu no rorotithio kugacirithia miturire ya andu ethi. The best thing to do then was to provide a platform specifically for young people to begin engaging government on the programs that they run, on the policies that we are implementing, and also get feedback from them in terms of how best we can do it. Waweze either 1 kupata kazi, 2 kuanza biashara na 3 kuandika kazi wenzao. Otiga kunora andu ethi mutaratara uyu ratanyo kumacokaniriria niguo mathundure njira ngurani cia kungethanira na moritu ma miturire maria maramahutia muthingi-ini wa uthunduri, githomo, thayu, undu umwe na ugima wa mwiri. Uhoro hutanitie na ugimaria wa airitu kia hinya gicigo-ini giki ni uciirirwo na njira nene. Kiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu.